Kambanze mbagambire aha bintu uko bizire nibibaho munsi. Abantu banabi Isaya ko barangire Yesu baraga kumuranga ngo Yesu ariyo neija. Abantu bona bayetekatekera umurangi ugu waza kwija nayo mujuni waza kwija. Mbwenu ekiretsire abantu kutwara abantu omu butashyikirire. Abantu kubarigire kworekwa baranga bajya ngo bakama bensi nibatyamuka nari bariyo nibatyamuka. Bariyo nibagaruka munsi yabo kugikwata. Kandi nabona abo muri kurra nibagamba nabari kugira ngo bakama bensi batyamukire. Nibake nari tibakayiba obushobozi obwo kubagambira ngo ogwo mwaka nibwo twakwata ensi nari nituza kugikwata okuri kwija. Konka abuheereza bariho embabazi babirebire bitari omu kutebereza kureka omwoyo n'omu reality. Abantu kubarigire kukimanya ngo bakama bensi bariyo nibatyamuka. Now'emandwa yagamba obusinge, n'omusinzi yagamba obusinge, na daimoni yagamba obusinge. Babe ntega karija abo kuba kunangu tubaragambire businge. Abantu bona nari tubaragambire ngu n'abarangi. Abantu bona bakabaire nibayiruka omu ndembo zabo.